Palungguh Cokordewa. Dados prano gato pisan Palungguh Cokordewa. Mangnune dhewe titiang para sida tangkel reng ajeng waktu. Napi minabu enten pawacana. Kemawon sapuniki. Sepetangkelan titiang kumandiring linggih Palungguh Cokordewa. Dados matiwasan pisan tadewa dana derwe. Napi minabu enten sungsut ping sejero anggo. Ienir kamu yang titiang. Waluya sekadi sangyang surya. Liniput dening lama dua. Rengrem tejan Palungguh Cokordewa. Paman Agung. Inggih titiang. Melah pesan buat sepenangkilan paman semong dejani. Paman yang sida tangkel diajang gelah. Durmaning sido paman ngetos kengken sebawang gelah. Sing lempas buat penarkan paman. Dan bino carai surya kakem bani gulang. Malih muka di anak kejenak, malih muka di anak kerep-rep, apun yang ramenya. Mirip paman nangsa. Apan gelah heling tekening pumargin gelahan isu beliwat. Sing adolen pariunukan yadi dia Nawang Sari. Paman subuh Nawang. Ian tuah kegelan gelah malu yadi nya Nawang Sari. Subuh rasa jangkep wilangan nanging tan preside jangkep ala kirapi. Ngantos in gelah ngawilatin pasiwomaran kasor laki pasiwomaran durmaneng yadi Nawang Sari jangkep mekuranan ke jagat aratna duipe apan rasa pino pengklu gelah ke kasorang mawetu jengah ya terang kayun gelah oleh ken-ken bangin kinang winayu pang presidesan ngomat yang somahne yadi Nawang Sari melaksana paman durmane ri sepelaksanaan paman sida mapikoleh mati somah yadi Nawang Sari disubahne mati cagar nyen kain gelah lakar jangkep mekurenan wala disubahne pada penak lah yadi Nawang Sari nuwak anggo mesatieut kening somah ieu nene ngawinang sungsuk kain gelah kayang janinyen paman wago dados malih Palungguh Cokordewa eling ring linggih hidoy hari dua titiang sampun mewanti-wanti mumpung watur ngajo doanin hidoy hari sampun wate sampun mewalik ring sejeronin panca maha buddha ian wantah tangkat dunia aku titiang tuaku sampunan pisan malih eling linggih hidoy hari makin sapunikian ian wantah kangkat yukti atur titiang Palungguh Cokordewa pinaka murdaning jagat dangan antuk Palungguh Cokordewa jagi ngeruruh anak istri sanes siotan titiang kumandi jagi ngemit pemargi derwe melah pesan natur paman yang kopi kayun penggelah misi mulan ceratur paman ian gelah ngin ngalap rabi lenan keniadi Nawang Sari sidoelah apan rasa kuasa gelah di jagat jong rangwesi paman pang Nawang pinakung teng kayun gelah bendanyen gelah manguhin anak lu patuh gobane keniadi Nawang Sari rikala ditumare ade kayun gelah ngalap rabi ian sing kitu sing ade kayun gelah ngalap rabi nyen paman indayang api kayun rien ratu wakung lise iya nasapuni keraris runduk pawacana duwe ring dewek titiang dan gelesang lingsir Palungguh Cokordewa yang nasapuni ke hidup pamana kengken mangkin nasapuni ke niki saking tulus bakten titiang ngat padu kumantiring linggih Palungguh Cokordewa sat mako titiang ngaturang kuangen ratu wakung punapi yen dianak titiang ipun yayu jagi ngatur ngayah ring linggih Palungguh Cokordewa kengken paman
Pinako nyambung tuh paman ya tuh baktin paman dini di puri jongrang gusti. Pianak paman ayu pang sido nyandengin gelah ngoworan kita hidup paman. Den malungna donyen paman mecager paman subenawang. Apa buen subada putran gelah iceneng bagus. Ya diatun sing putra bergelah ngarupako patuh nyen bergelah ngayakin. Kualayan pariundukan pianak paman lan manipuan bausang iringan gelah kepuri malungi. Ya nasa pun ikut durus-durus masak. Ay. Amat liangi dewek ngiring sepemargin itu doa gong putra. Itu merago bagus, alap i dewek lantas kanteng. Ne pemekas na dini di Suryo Dwipo ido wicaksana wikan ngentran jagat domawinan jagat trepi gilik seguluk paras-paros aku naik. Nih ladang lah nyamuk, bapak bentar, yang bojak tangkelnya bagian dori dan malu. Wow rauh Jayo Prano, ngen Jayo Prano, itu berjalan sini, agol sini, cang Jayo Prano, bener, yang cang Jayo Prano, nyaya cara partai saung galang. Konslet orang saung galeng. Tenyen kan kon saung galeng awak cara godoh hemon tuh gitu. Mencinyeng akan Jayo Prano. Tejia kita marah. Nah, ujang tuh jani uyutang. Bemekas nih jani sing nak. Idewek dalam rangka pesta seni ke Siomolas. Oh Cibang Nawang. Jani pesuang aku mirip Ciglang lang bareng-bareng. Yen ci aku kal pesuang ci. Jang menilai yang bu jelek non cijek jang otomatis ora jelek. Ngayen begitu Kang Wang Wiramo kal pesuang jang. Wiramo. Oh pangado nimpalen ci Kang Wang ngamasang. Engken apa orang ci? Cai ngamasang. Bungut paon jang tepuken ci. Sehingga ngamasang Kang Wang nartai. Jang arti jangnya masanin. Nah. Anak si abubo ama besamal. Jadi dewa pitung samudra jang lewatin, retayan jang ningah Wiramo sorot dedaran. Kengken jang mengerti. Karena itu perlu makan, itu artian nah baluk penongkok tak. Oh inge, wawanin malebisan. Nasi abubo ama besamal. Oh inge wenten mangke nasi bubuh muas do tepang. Rian tukang nenten medue ulam kang yang sambel. Geng-geng jang mengerti. Jajokino atamas wadahin. Jajokino punika patune genang ring bokor nenten medue bokor kang yang tames. Biu kayu nasaka boleh. Nah niki wenten makin biu saneta sak sekebule. Mang nama pria atas sakipun sekeban tuh kabrit.
punika wantah raku-raku taluh ipun wantah ulamnyane mangdo jangkep dados sasiki dagingin saur. Aduh, emas, aduh, perak. Mas sareng perak punika wantah priasan idodane ritet kali didane pada tanggal kepuro nenten medue mas sareng perak kang yang semprotan. Bawang kasuno. Bawang sareng kesuno punika wantah base-base ritet kali didane makarya lawar mangdo becik rasanipun dagingin pleksin. Omang di posisi. Yukti genah omang-omang punika wantah ring posisi yen ning ring gunung kuastanin bekecon. Aloh sanjang arti geningan. Apa alo? Jadi dah hartiang si gendengan cange. Karo biu kayu nasak kabuleh pang mepriak nasak seko baji kabrit. Bawang kesuno misi baso-baso misi pleksin pada. Dai dah hartiang. Artian gendengan cacat jalan mulo jadi ini ngoyong. Yen jang yang subuh 80% benar ke artian cang. Jadi gendengan cang artiang. Nah, ken yo artin itu. Nasi bubur mabe sambal. Tukang tabuh subuh magambal. Jaja gina tamas wadain. Pergi none subuh kepayasin. Piu kayu nasak abuleh. Subuh liuan ake mau balik. Ada wani, ada talu. Ada muani, ada lo. Ada mas, ada perak. Ada lengar, ada bonglak. Wani. Bawang kesuno. Bajang teruno. Omang-omang di pesisi. Ngeroman kisi-kisi. Biasa tau. Artinya hebat. Yang jemak cit penterjemah luar biasa. Mesti jangan ketat baca jalan mulu artinya sehingga kan tidak ting artiang. Sing beli jaga tahun cim ajain tuh ci. Jadi gini nah. Nak jaga rasa indah seseorang tuh berlainan. Oh melenan saja len gobolen pekenahan len dedemanan. Benar. Aman yang dedemanan si soro hapone. Yang cangjak len sorot ke barat-baratan teman cang. Nah, tujuh lu. Soro ke barat-baratan, pangda di barat birit. Nah, jadi sing dengan pemekas lagi dengan cang. Oh nana. Sendunya sebuah lagu yang dibawakan oleh bintang tamu kita. Televisi Republik Indonesia. Kali ini tampil di depan saudara-saudara sekalian dalam acara Anekarya Nusa Kambangan. Nah, Nusa Penidap dong. Nusantara gitu nah. Dalam acara Anekarya Nusantara. Kali ini bintang tamu saudara Bentur hadir di depan saudara. Dalam lagunya yang berjudul Tenda Biru. Tenda Biru. Sebelum lagu ini saya nyanyikan, ikutilah dulu pesan-pesan berikut ini. Udah jadi dah laku nih. Kecang di TV sama balik. Perpitan kalau pesu tenda biru nih. Yani. Oke, berpacu dalam melodi. Saya ngalamat nganti aku. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya pernikahan siapa? Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Rinduku hanya kamu,
rindu hangatku. Lihat pohon pisang, kalau berbuah hanya sekali, itulah tandanya cintaku tak terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Wow, wow, yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you maybe tomorrow. Oh, I love you more than I can say. I love you more than I can say. Ngiler-ngiler, osot kumis beli, sampunan je, adi merasa sang saya. Apa siu bali hanya maju. Tamban batik mebintangan punyan waru menjangga papat uling cenik penginjangan subo balu marobakan. Ole 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 punyan waru menjangga papat meli bawang di bualu subo balu marobakan kewalu kang wang. Keto geningan cangai pang tawang ci. Memang mental. Sar, nang iwasin. Berjani nguntul kengken je siapa metatu di bang nai wasu tujuh kuda dong jak cara tanduk sampil luwana ngulah-ngulah pesu jak mekeplos tan sideng hitung merang kap merang ke samping mula jelema sing lapengono dike setonde ngerawas mekemelan bibehe iwasin malu. Yen pasti kau sumekan bencang iwasin mara kemelan bibih. Ampurayang di tiang nunas kelewang. Oh belakas nato. Tar. Di tiang. Jadi neglah mekesiap nih marai. Anto napi. Ri sedang melinggih di puri. Rumah sesamar saru bergelah mireng. Jenengan di Ijaya denak megening gitu kayun gelah iseng medal ke Jabapuri ye nenek Rejuno megening not gening apa ya toh nge geninganipun gaduh-gaduh medaging kul medaging kacang medaging sambal tuh pen soleh di ngamadukan ben kemo ben mai tar Iyan aliang gelah di pewanengan sawetara meh-meh ada dasar tiban lebih ada jenis sing kain ada ngenah tangkil ke puri tur uli pidan dijecai nongos kadung kedalon ipun ngerah pekarian wakung alih gai inge ipun nak suwe magenah kiri kering Madura wakung di Madura inge jatine gelah nawang nek ke bawas Madura ian juang uli dini Dewa Ratu joh sawat selat samudra dauh tuka tuh di Jawa tongos ne inge kering Jawi kuman tuh di Madura di Jawa cai nongos inggih Dudu Agung sampun dasut tiban di tiang ini sedang melah jatine cai pang nawang nah uli pidan gelah ngulati dot nawang paunukan pari basa Duro Negara
Ini kebenang kas caya ada ngoyong ditu. Ipidan dugase nongos ditu. Iya nuju nang sandi kala sanja-sanjana. Ada tujuan lakar melali. Mejalan ke Mumai. Turmaning kecundok ngajak anak wong Madura. Metakon iya. Bisa cai nyautin ngangon bahasa Madura? Biasa nih. Oman kengken bahasa Madura. Sekali Indonesia ngeni kaya. Di mana tanah diinjak, di sana langit dijunjung. Tuh Indonesia menian cara Bali lantas. Reng dija Ibu Pertiwi diinjak. Iri ke langit suwon. Nah dari kanggo. Men kengken bahasa Uniki bahasa Madura. Halo sampean mau dedung? Oh, patung sampian masih. Cai seretan hijau cai. Man apa artinya tuh? Halo sampean mau dedung? Tamoleng sampean. Kalau sampean mau dedung, yen ci kena pules. Tamoleng sampean. Yang misi nguling pada. Janjang mulih. Nampan ibon malu yang sing resep. Mulih ci pules. Mulih ci pules. Oh, dodi margo ci pules. Oh, bahasa Madura. Ready kira sampean. Dah kaya pada jelang. Halo dah kaya pada jelang sampean. Dah kaya pada gemro. Apa artinya tuh? Cai jelema macam-macam. Jeneng cini caru cicing badang. Sing kanggo ban cicing badang, cikanggo ang cicing gemro. Oh, yang cang cicing emrong cilang am ya. Aduh, kene ngon saja gelah. Bane calo lemu bibe yang raosang bahasa Madura ne. Jenenge ulian biasa tuh awinan. Halo, elang raosang. Tur ien bibe apa bahasa Madura? Bibeh bahasa Madura wantah colok. 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 Yang bibehe colok. Yang cungohe rokok. Ujangnya galosan bahasa Madura. Matanya kopi. Sing gitu. Man, Bibeh tuh na halus di Madura tuh colok. Yang para depet ada dagang sate lantas sate Madura. Cising tadi ngomong, Mas pinjam, jelo Mas. Men, jak kepus gigen Chinese. adi keto. Bikin keto. Argentina ke nyile bibih dagang sate nih. Oh, pinjam colok tuh artinya nake ngile bibe. Benar. Oh, angkal jok benturo. Men yen prade lantas ada nyet lakar nyilih colo angon ngenyetan rokok Oh, prade. man kengken patut nyabat deh. Biasa kemantan niki. Mas pinjam korek api Mas. Rauh korek api. Mas pinjam jelok Mas. Kepus gigi nih. Nabi malah kita kena jitiang siap. Oh, yan bokeh itu goncang boci. Yan cang bertakon kenci. Apa? Man yan bahasa Inggrisnya ken bojok. Ye. Weh. Cai metakon tunggu dia nyamene orang upuan bojok ya. Bahasa Inggrisnya bojoknya ken bojok. Oh, dok. Weh. Yen ada metakon, tujuannya metakon, dek itu misi nuding bojok. Nyata kengken metakon. Wawu titiang ora cicing batang nih. Engasan walas. Ngawalas hidupnya kene. Apa mirip bahasa Inggris nih bojoge gitu nyata. Nge. Oh, ken bahasa Inggrisnya bojoge. Liman Cine lepas kengken bahasa Inggrisnya bojoge nengel limone. Bojongan limoe. Oh. Sing nggak dia nuding. Sing. Oman ken bahasa Inggris bojoge. Oh. Weh. Nyelek-nyelekan jelebol. Nejak sangat iki anu sentimen. Anak-anak yang saja mulut saya nawang sida ben nyautin do penyakon nyamunnya apa bahasa Inggris sebut? Bojong bahasa Inggrisnya bah ringan masalah. Titiang pun biasa crash program dia. Bahasa Inggris iki reng kuto dia. Mencang tijau bahasa Inggris bojong niku. This is ludong.
Jangan kedaji. Bojoknya ngajak lutungnya namanya nyamot tau. Mak no. Mabot-mabot ngaji lincah bolo dari ini mengaku-ngaku duen. Konen gemal bejek nagi sanggup wala sing nawan. Jek ngaku bener-bener nyerah deh. Dar. Yang Cai metakon mare. Mula nyete metakon tuara nawang artinya apa mula cai metakon sangkaning nguji ya gitu teh malu. yang tenggalalin tak menapi kebisanipun nih. Bukan ngangken nipun lincah puniki. Nah yang gitu hidupnya cai nawang apa bahasa Inggris nih bojoge. Kuning awenan dicang metakon tawang dicang kena ipun nih. Man apa? Engken ya. Yang bahasa Inggris di bojok. Mangke. Ais. Dua gia weh. Man yen pradi ada bojok selam. Bojok selam. Belek mangke. Melihat ada bojok putih. Mangku. Weh. Udah kamu laku. Dia jelemu kurang ajar nih. Sing dadi ngeraos gitu. Bermada adane. Ayo kita mojar ginawe karena sule. Watan dadot memunyi ngawen nyakitin kuping. Aris. Da biasa ibu ngeraos tata ngardi sengsaran kena timpal kena anak len. Tawang mangku tuh. Mangku sing ada len mulut wah merupa yang serana. Yen prade ada nyet cai pemekas lakar maang pau kodan nunggal tekin ide sang yang widi. Mapan mangku tuh apa ben nekin ucap mangku kayangan ilo dahat gumi nengardi wakasan mati cai di kedituane di dasar kawang nut nyanan gebuk gumi bungutnya ajum-ajuman. Yang taruh yang orang mangku kayangan. Tungdang mangku kayangan orang bojok. Macam apa merak sito di tiang. Ya den tuara mangku kayang besekala cai matur ngerawasang maro. Tiwang ngatur di tiangnya wawu. Genggen. Bojoknya mangke, bojok selam belek mangke, bojok putih mangku, mangkun bojoknya anoman. Wih, cok pasti bobe. Dua pesan cai ngeliukan layah tanpa tulang cai. Melayah apa metulang? Bodoh. Temen atuh ya bojok putih mangkun bojoknya totonan anomnya. Weh, nang dek kaku dek cengah nah. Sing ada sime, sing ada perah bojoge ngelamangku caran cari. Iyan ngerawasang anoman, jaga anoman bojok putih pragat bilana. Cuma-cuman. Ini mangkin tan sapuniki wakung. Jago napi puniko panjangan toko di dewa. Pipisan dan duduk. Mawenan ngecengen parakan mangno tangkil napi wentan puniko takut pautan. Saya waktu durus palu mau cokor dewo ngerunsuhan wacana ketiburin sekian titiang mangno presiden titiang sumdinger. Cai bentar gitu masih cai bentar. Iya. Mulut wah parakan sayanglah cai makerul. Jadi nih mawenan gelah nitah cai sing adelen. Gelah dot. Cai pang presiden ngiring pemaring gelah tangkering dan nangis. Mapan. Biserang pengarsan ide tamangane. Gelah pang presiden pedak tangkil diajeng. Nayan paundokan daging bisama. Wacana nela karunto tekin gelah nikal ketiba tekin pokor gelah sing pasti ke kena benden tuawinan pangsi ngalan tengai mewastu mengah Brahman dia kayu nida iring lah tanggal menawi bau dano tando mantri sampun epak ring pesepak iring rari sangat enggak
sarang para kadru ini rapi buat. Nayu wentan sandek pakai macam orang itu. Paman Mako. Buka pengideh gelane subul. Patung masih nejani kayon gelah. Gelah lakan mata timbangan tekening paman Mako. Apan paman subuh jenawa. Gelah ngentos linge hidai beli. Mako mudraning jagat. Larapan ide beli muklo subuh newato subuh sedang paman. Apa bener jani putran gelah ceneng bagus subuh dua. Gelah ngide tekening piana gelah. Pangsi dai ceneng ngentos tegak gelah. Kewalo kayang jani masih sing keisenen pengide gelah paman. Nah ne jani gelah ngide tekening paman makerwo. Uli kengking jabat paman maut saho. Pangsi dojo putran gelah ngiringang buka titah gelah paman. Iyan kesapun itu kadi bawa sebab kadi mangkin. Itian kan sido malih matur yang ajeng cokor dewa. Iyan kan minap kadi mangkin mangga itu yana. Mangga nyawes wacana duwene. Daging pikayon cokor dewa. Kebulut itu yana itu yang kemana. Sampun iki Ratu Bangkung. Yeneng titiang sampun wanti-wanti matur ing yana. Taler durung wenten sane pemuat kayu ide majeng ring jagat wene iki kira. Sane makin enten becikan ide yana sepisan mana tangkil. Sapu napi minap daging pikayunan ide. Gelas mengutus para kane makorwo kewalo kayang jani konen ada putran datang. Nanti karang paman. Ya sampun iku ditiang pamit menanti ide yana. Mungkin pitelasang pisan kayun cokor dewa sapuna piantuk mangga ide yana kumandi sumanggap kering pekayu. Mametang lugre matur sesek ibu. Doaning pisrang pengarsan ibu. Lama kene titiang presiden wenten tanggiring aja. Menawi te wenten pacang ngerundun pawet sana syarat atau terus ngandika ibu. Dei dewa salah tamat. Penangane jan syarat saja ibu. Kewalo kene ibu subuh pangkudo-kudo kaden ngadakang peparong. Ngono kang paundokan dewa kang ngentos tegak ibu. Kewalo kayang jani masih sing sida pane dewa ngistenen pengide ibu. Kengking jatuhnya nang tegarang kenah dajai dewa lakar muponing kesukaan kenah pedidian ingetang urep ibu pan ibu nyileh kenanyan ben manipuan nadak sara ibu ngalen mati kalku dia dewa gumini dewa dini pamekas banyak dewa ni tanti ngami singgangan dewa Tunggulo di diarah Wagung. Mungkin wadah pemutus cokor dewa jane arsang ring idonake aku. Nabi mau wenang sapunika. Sampun ping 3 ping 4 titiang ngiring. Idonake lingsir maosan inek keprabonan idori kiring. Ratu Bangkung. Puniki patut bobot pikayunen pisan kadi pengarsan ide yang Ratu. Waning manut sekadi kewacanan ide. Tapi malih ide sampun meraka lingsir, malih istri. Duaning kemawas yang yuse sampun lingsir. Saat maka sampun wenten ring pabinan ide sangyang kada berkiu. Cire uning, madak ide mangna diri ke yuse. Ian prade benyang wekas laris. Nenten presiden ide kantun kairing atuk titiang sami. Punika mangna wenten sumanggem kayun cokori dewa. Mangna wenten gamel ide atuk ide yang. Matur cokor dewa Ratu Wagung. Mametang lugre ibu. Sadurunge titiang awet ngaturang jagrewin. Kapengajeng titiang banget ngelungsur gangernes nampuro ibu. Titiang banget ngelungsur kapongoran. Doning Sematra boyo wenten manah. Titiang pacang purun tiwal tempal ring daging wucanan ibu. Ian nuruh ring sekian titiang. Menawi ibu ketu masih paman pada mekejang subenawan. Ian aliang pailah kelaheng lungsur aja-aja.
ngelaksanen apa madan Brahmacari asrama. Dadi salure ni kapaica di sejeroning pesraman mula saja sida paripurna bengelah. Lah kuala. Namangane gelah nu merasa paman nu tekin unuk poko dan wimuda beloge keliwat tu awinan rasa sing sida bengelah nglaksanen. Mas Nugroho titiang ratu duwaku mana nenten titiang persangga Nugroho titiang. Yen ku mentos mangda gumanti rumase are nganggo wikan ratu duwaku. Punika doh pisan. Boya teh wenten bawa sida sang anak merangkel lingsir. Nyasan-nyasan kebek daging pangaweruk sajroning angge sumayan saya rumah setamat ring sajroning pandina sekadi pun dipantun sayan-sayan mendaging sayan nutuk dipun sujatene napi malah sane angen cokori dewa mumpung ring ajeng makin nggih mangda jantan ini jadine paman Wanda patut dulu napi wenten susekel ring sejeron pikayun ina yang kegalangan mangkin majeng ring gendak lingsir mang nemunin titiang mundut wacanan cokor dewa sane gumanti banget ajarin titiang ring mana ten mang nenten sangkaning titiang raris ngemurdaning jagat duwene nyakro dalo riki ruk ibu asapun api pemargini dayaji ibu mang wenten sapunike mana titiang wala ada sumangup idewan dogi ide nih mire badan yang kebang dewa matu tuh kena ibu galangan matur cokor dewa wenten susekel yang sejeron pikayun aku jadine kena ibu iyan titiang nguning ayang atur sapa ini kan lina ni do yaji sane sampun lintang boyo lawas sampun bener menawi to ido sampun merupa umur yang cintia wastu lima ngerahina wengi titiang boleh nyumpuna yang angan ido ibu idewa matu ini gelah ngipi paman napi daging penyebenan cokor dewa ini napi kelugro yang pradit titiang ngojak yang simpang tawang ibu nih sapun iki kene paman ponen gelah presiden ngaturang sungkem dadi supengerianan idang rundun bisamo ning sening bagus perdana putra dewa sapun iki ien mula saking nekeng tuas kayun dewa lakar ngentos lingi haji ngentos lingi ibu ni dewa ne aduh pengayu bahagia aja nih sapun iki wala setonene yen tuah dadi pengide haji lautang tedoni dewa kejaba puri idewa pang presiden nyelahan para janda pemekas ni ada nongos di panepi siring pang seng pocol dewa man paweweh di sejeroning pesraman paundukan darmo patut di dewa ngelimak di subane sida melah sida antar beni dewa lautang bencepok idewa pang presiden ngelalanong ngumbar desa ning itu nyen paman ngungsi tuntungin ukir mega kemar mapan ditua ada mesimpan pusaka sakti kabinawa pusaka lilit suci selendang sutra kuning tuh gitu yang pradesida pani dewa ngemolehang niscaya ning idewa menjadi sakti tanpa ingan sinemah dening parjana sinemah dening satru napi malih kinasihin dening guru pan kasuk seman pusakan itu paman mulut wah merasta yang sahananing momo angkara dharma weci aja juga nih sejeroning jagat raya itu ada gitu paman nggih awak titiang boya sangkaning titiang uning ratu mana nenten titiang persangga iyan penyumpenan ratu tuaku punika saat maka sampun sipte sane ngajarang kaon wiyatin becik pemangku kiriki aring sajroning kauripane sekali napi malih sekadi penyumpenan cokori dewa iyan kerauke nantuk ide sang meraga kawitan ide sang meraga leluhur punika saat maka sampun ngojarang kerahajengane sane peraya panjang pangupin cokori dewa lumadak kadiasa punika sane make pamakas cokori dewa sapunapi tapi arse ring sajroning pekayunan nalar titiang wah kenatur kadi atur belen didiang ratu agung puniki sanang memargi cokor dewa rumasat puniki sampun siptone ngeraukin angar cokor dewa pawisek raja dewato duwene kemon cokor dewa makin ngemargin ning kaon wiyaden
cek boleh ya aja nentan punika wantah ditah ide raja dewata-dewati punika yang kemana hantu titiang Dewan patut yen kemana hantu titiang kadi atur pengabeh duwe makes nami noni sadurung punika rasa durung kumanel mana titiang yen prade ibu nitah titiang ngamel jagat duwe sirauning melarapan sempena yang titiang punika mewastu asung kawini sideng ngemolin pemargin titiang Pradetan wenten ibu ngerundun wacana sapunika bangayang titiang ngerages saning lungsur nak wikan ngerawasang bu ide sang sane sampun meraga yang sadu gunawan sane sampun ngewikaning ring sejerone ngaji danur wede kantun taler mewah ngerawasang sapaindekan ngemurdani jagat tapi malih titiang luwe ranganing kadi mesel kakule sesidan-sidan ngeratang taler pacang meberarakan bu kenapa yang kumandi kelugre sepisan di tiang lungsur wara nugraha mang neledang mapai cegalah di tiang pacang mau pamit kengangan ibu ngungsi tuntungin ukir mega kemar punapi menawi jatene bat kayu nih kewalo reh nene majalaran panitia luas idewo mepamit kal ngalen ibu apa benuk taman nyat idewo lah karena ya sayang kumin idewo nih kemudian ibu sengol jadi kini senpan lan saya kan untuk upekara pewidiwidanan halu lunasi ceri raja nengi raja lagu mana kesarang ning pemargi duwe ning raja iring paman barang semun lo mapan maru pesulen asane keliahan bumi ini badakin kenyam lo biasane sing yo ten tepukin mok lo kene maru pesu pengidang mekenyam di kene semangan maru bangun lo tepukin mok mekenyam ada kabar baru nih lo tadi mau nawang mok lo ada dok ya kena diangi patuh buka ibipuan ada sing kena diangi melenan mok sing ada melenan sajan mok lo nah lo do jo keto ken mok kene masa dia nawang nah dene syarat kena mau ke pangsida nawang apa nih ngawinan tiang statu liang statu syarat san mawanan mau metakon ken lo yen keto mai oren aja mainan lo ke walo pangseng dini diamenan metene i bapo sedang mesari lah ngale tongos men pasti rahasia nih lo sing jo keto mok lo mainan mok yang statu liang sing jaya nete paundukan di dewek ada di desa Marsakti nyamo brayo ni mekejang tresna kapin di dewek sebelum anggo di nuju nyentiang beseliahan kemargo ni mekejang nyamo brayo ni nyamat sarau kodan tiang dan ngawinang tadi sayang bubuh saja rekan kena tiang kalau tadi di ban tresna nyamo brayo ni kita ngawanang benar liang apa pun aja nih iba penuh dan ini kang wangu kapin nyamo brayo angon desa ni napdapin nyamo brayo ni dini di desa Marsakti mo do ni ngawin nanti yang itu kada napo mo saja lenan kita mirip baru lenan aku masih mo ni te paundukan tresna ni bapak lawan ini mimi sayangi bapak mepiana kapin ukudan kita masih kapin dewe Kengkene mo tunggu diang tadi mo sasa ngamres kapinin tiang
Mes mare ni mau kenyam-kenyam ajak tiang metutur-tuturan. Ni jani mau sakit ngamres. Apa mirip pada munyin tiang? Utawi laksanan tiang yang wetuang mau salah tampi mirip mau. Yen sakit ada munyin tiang pelih. Tiang ide kepelihan tapi ni mau. Dah jeda sangat tahu malu. Oh, dah ini kena belo narko mau nyebang. Mau nyebang ulian sebat tawang lo. Sebat mau ke ulian ni ngahang tutur lo. Lo nyamatang sayang ken meme papan lo. Tuh rana mau sebat apa kaden lo? Daden ning rane yang mau buka kene. Ulian munyin tiang ini maru. Tiang nyamatang sayang kape ningi bapa gitu. Benar. Men yenin mau kaden patuh batne. Nyayangan kape ningi bapa. Dijane mere bi bapa mepirian mepiana. Patuh dijane patuh lo, dijane patuh. Doyo lo ngale imona. Men dibenengan kene bapa malu. Ale malu li penganggo. Penganggo, kengken pengangon tiang. Pengangon lo ngerenyet ket menek kedut. Subang kan namun ceng-ceng e gedane. Pandilet kuping misi Subang. Motilah monian sing ten maganti. Yen aliang digobo. Goban lo jegek. Potongan langsing lanyar. Mau kengken yo carut talan ni makuping. Sebat mau tawang lo. Yen ado kaya medak pipes lo bakal kena kene meme. Yen ado kaya ngale selo ijo lah ko yablak selo lah. Yen lo kene pangliang kan bayu ni. Mirip kayang kengai lani raraman lo pidan mabinan-binan. Lo sangkal jegek tugas purnamo ni lani gaeno. Sangkal jegek pesu. Mau sangkal kene jenangan tugas kajang rene tan lani gaeno. Sebat mau tawang lo, sebat mau tawang lo. Mau lo. Subat-subat mau mesel-selan mau. Oh, mondo ke. Mau lo mau. Yen toleh tiang ke. Yen tlek tekang tiang goban mau ke. Potongan mau ke. Sejatine mau ni nak jegek. Nyen mirip pisah ni mau baking orang mau bocok mau lo. Dah mau aja mau lo. Mau sing betak aji ajum. Di bibir lo mana sian mau ni jegek mau. Nang dikenal lo keng-keng je cara bola pingpong. Mau lo. Nang dah mau ajum. Ada sing kan ajum lo. Sing ada benar tiang ngajum buku dan mau. Ni jani kene na mau na. Ajum tiang mau sing dadi. Kewala pedalem mau tiang. Mau pangsing kene terus sebat. Dewek pangsing terus sebat keng-keng mana. Jadi sing sebat-sebat mau. Ni jani kene mau. Korene je mau. Kene mau lo. Ya ni dewek tadi manusia. Mentek dini di mercepat. Sing ulian gobone cekek itu masih ulian mepenganggu bunga. Ngerana yang dewek manian bakal nepukin melang. Pusing. Man yang cara lo apa ni ben pidang pang nepukin melah, nepukin suko. Kene Apa dah? yen cara dia. Ning ngerana yang dewek nepukin melang sing jadelen. Laksana ni melang. Solah dewek ni utama. Ni andut kapening sesana ni dewek tadi manusia mau. Kadang ada masih munguh dikecapin sastra kamu. Nekin ucap trikayo parisudo mau lo Nawang trikayo parisudo. daging trikayo parisudo ni pemodo nawang. Abesek dewek memuni apang melang. Dadua melaksana apang melang. Tetelu masih mekena apang setatu rahayu. Sing dadi dulan, sing dadi bebeki kapinin timpal. Apa nulian munyi kita masih ulian laksana ni. Manian dewek bakal nepukin sawitra, nepukin timpal. Kita masih ulian munyi ni. Ngerana yang dewek bakal nepukin musuh mani wekas. Oh, dadi ni kita isin trikayo parisudo. Dua bener mo. Aduh lo. Kengken. Amun jatene lo lengah ni lo. Lengah kengken. Sing bisa ngedos sebang. Sejatene kengken kena mokin. Kene sebang nama pirian, kene sebang nak gedang. Sejatene kengken kena. Sujatene lo nak guyonen mo lo. Halo kene lo. Ben besik ada sang sayen mo. Nang mai malu mo. Ni apa perjalanan ni meme ngajak ibapo. Yang dijo kaden mabantan sewai-wai dewek oreno menjajahitan ngecanang. Walau yang sebuah peragat bantan ni yang dijo kaden mabantan mo sing nawang. Lo mirip nawang lo. Yen pauno kantut yang nawang belas mo. Lo nawang. Kain tiang intip perjalanan ibapo mabantan. Nak dijo lo. Nuju Purnawa. Ibapo mabantan kemo ke gunung mega kemar. Ke gunung ini tegah tu. Dua bener mo lo. Kene san lo. Kene bapo sing bani matakon ni meme takonen nya. I meme takoni. Walau dayo angon. Dayo ni kengken mo. Walau teko meme jak sebangin. Ya meme sebang. Oh. Tepuk kenapa anak ni bajang-bajang je bang sing sebat ni meme. Apa takonang pastinya ore. Saja mo dua masih mo. Ke walau. Tume ni meme kali jani konen. Enak nu mau payas mana Nu mau tawang payas. lo. Oh.
golek mau kembaran san de jegek-jegek. Berak eng legesan kena he. Le cablak. Le ratne. Cingakan ke meme. Aduh, lak benani gitu. Bener gobo jegek bang sebang kitanya adung. Yen gobo jegek bang kenyong manis mimboh bener jegek ben penjebol sadina tuna bisa desak. Yen tebang aba bubu kene macuat sampe dulu. Le cabla, le ratna, aduh jegek panak meme. Geng-geng cara wayang golek serian. Hei, lo cabla ke? Ben pok meme matakon ka pinang lu na. Nah udiang kena aba sebang. Udiang maluin Son nyebang lo sakit pungut bang apa sebang lo. Pungutnya nyebang kalah tundone hidup gitu. Nah, ini jadi pedih kucing. Meme, do jodoh sangat ame. Tiang nyebang kadang meme tiang pedih.